tuntuma karon entir le turchu horsepower kan ti heng kan electric motor lampang chi hrim induction motor po ni se tiang chia horsepower HP ti ron injiak thin omzia tlema zongin ka thiamang to kan ron tar lang le lockdown ni ti chuan horsepower kan an ti hi 1 horsepower kan ti hi wa jasari somli le pathum matanga jasari somli pare titkar ani tlang puya so ai vare salakin wa jasari somli le paruk borvel hi an ti dan tlang pui chu ni ti chuan kha sakor khanin entina na second khate mo minute khat chunga thilrit akal chak atlan han a han tan pui han kal puya e avir chua chak zong atang kharin te ni thin ni heng electric man ruwa lampang chi motor lampang chi a chuan sakor hi man lai tang to in do na huna te tin chanchin rang taka in thil thiat na ta na an lo mang to thina ran kan vui ho ji nga chuan thui nga pol tan thui bol tak chaw har tak kan le wang hianin an tangkai em bi kan ni chuanin heng horsepower in je na ang chi induction motor lian pui pui le ate de uthleng po ni ta sela chutianga chuanin an HP horsepower atang khan in an uat chan zong kha chhut ani thina ni tuipam na lian tham deuh te le industry a man khol lian pui pui rol pui pui te po anom chau maya ti chuan kan thiat tura ro chu an horsepower tama piang kha an vir chak tina ni chuang lo wani a then chu gear anga ron pe chuak te oma khami ena pek chua le a tang khanin RPM te hi then hi chon te ve boka chuan horsepower tam tak ni si an RPM tlem te ni si ang chi kha chu motor a gear lian kan an manga a speed muang deuh rui tha hrui nga zet chi ang khan ni na chenom ve boka ni khati anga an vir chak zong hrim hrim emo an ron vir chuak kha a tha hrui tam le tlem kha kan man du na hmuna zirin an tangkai jok dan kha awma thina chuan tangkai lo jok dan te po kha om ve ta zel ani tina na tui pam chak tur chuanin speed sang tak te lo ngai theya tin thil engemaw han hera han ro tak tak tur chuan speed sang tak aya tha hrui fuat kan tiang chi ron pe chhong thei ang chi kha poimo le jok dan te po om ve tho ani 1 horsepower hi wa jasari somli paruk alonia 4 HP aloni chuanin jasari somli le paruk le pali kan ron purtir khan uat san hi jakwa somre le pali alonia horsepower le awat zat jasari somli le paruk 1 horsepower zat kha kan puntir khanin an uat zat chuak zel don ni ti chuan RPM minute khat chung an vir chuat chak zong soina na RPM man lo ni le ta chu revolution per minute ti da ni hei chu kan ni chin kan an soi to ang khanin minute khat chunga an vir chua tam zong kha chu an horsepower azir khanin ai asang na zong kha an RPM kha sangot chuang lo ni ti khan horsepower chungchang bi ka chu kan han soi zo thuak ni sela adot le chuanin watt kan han ti te kilowatt kan ti te ampere volt kan han ti te kha tlem zongin kan soi bel le lokanga watt chu kan man ruwa kan electric man ruwa bung ruwa te na current an man nat zong an load nat zong kan ti domi tha hrian du tam lampang soina kha ani deuh bi kan ni current an he zong lampang soina ni deuh ber ani chu ti chuan ampere chu khang kan thil lot tur ho akal kong emo a switch kan an tiang chi te a plug a socket kan an tiang chi te khang ho ina alo tan nat tul dan zong poimo zong kha ani vele ta ni vol ani chuan current hrim hrim
aron akal san zong le hiam zong atam lampang soi na kha ni karen kan han ti hi chuan a huam zau khop maya thil han kal han chevel lampang chi soi na hrim hrim hi alo ni ta ti chuan heng kan karen tuna khan soi bik tak ai hi chuan in a san zong akal nat zong soi na kha vol alo ni ta a en tin an vol som nga vol za za som nga za ni som thum khang kha vol chuan ni ta ni AC karen mo DC karen mo polo ni sela an kal nat zong an kal san zong le hiam zong kha vol tia soi alo ni ta thina ni ti khanin kan electric man ruwa bung ruwa then khat karen vol pe chuak theiang chi howa khanin en tin an stabilizer te inverter te generator kan han tiang chi ho te khatiang howa khanin an pek chua san thei zong kilowatt ang chi te watt ting chi te kha alo in jiak thin ni watt sang khat chin chung lampang watt sang khat ling chin hi kilowatt tia soi ni alo ni a ti chuan watt sang khat chin hnuai lampang chu watt tia soi top alo nia 1 kilowatt ani chuan watt sang khat 2 kilowatt ani chuan watt sang ni 1.5 kilowatt ani chuan in watt sang khat de zanga ti na khatiang khan chu chho to mai dur ani ti chuan watt sang khat kan man na tura hian switch hi ampere eng zat vela sang nge man to kang ti kan chut do ni chuan in atlang pui chut dan ani tu na mi hi a chia chia a soi thei lo ani sang khat kha kan power sak lai don mek entina na vol jani som thum jin jani som thum ai sang lo te lo ni ta se khatiang kha jani som thum hi normal la ngai ania ti chuanin sang khat thi kan vol don normal pa ngai jani som thum ya kan sem chuanin 4.34 ti lo chuak ta hei hi 5 ampere 4 tiang vel 6 ampere ho khan an dol to don ti na ni tuna bi kha a switch bik alo nia were mo MCB mo wat sang khat ang china kan lo mang don ani ro chuan adan dang le dei ta wat sang khat mang tur chuanin kan wera kha 1mm tal ani nga ya tin MCB te po B type sa B te mo 16 mo ang vel kha ani nge nge nga ye ta bok ani chu ai sang ro chu a chi le chi to chuang lo mai thea ma ro chu heng hi a chia chia soi vek thei ni lova atlang pui en tir nang chau ani zelangai ni ti khanin kan thil valot tir tur kan electric man ruwa howa khanin horsepower in je na ni lem lo watt top in je na chi te po lo ne ta sela kan inverter remo kan stabilizer remo generator ang chi khatiang ho wina an pek chua an va pek chua kha adol san zong kan chut do ni chuanin ni china kan han soita kang khan kan chut do na ni kan inverter mo kan stabilizer a te khan antenna na watt zaruk emo ni sang khat chin hoi lampang watt khalo in jiak ta se ava pek chua kha chuti ang zat borvel buk watt a chu chit tur emo lot tir tu ti na ni watt sang khat ai sang lampang chu lot tir lo tur ti na lo ni don ta ni watt sang khat chin hoi lampang kha ai in jiak ani chuan ti chuan 1 kV ti chin emo 1.2 1.5 tiang chi kV anga akal to chuanin 1 kV 1 kilowatt chu watt sang khat kan ti khanin apoi ni nakal chho to don ani 2 kV ni chuan watt sang ni thleng adol ani avor zo ani ti na lo de do na ti khan a step khan om ve ta zel ani thil vir lampang chi lo ni chuan ni chena horsepower kan han soi 1 horsepower wa za sere somli le paruk mang khan kan pun tir zelangai ve to thung do na ti chuan 8 horsepower 8 HP te lo ni ta se watt sang nga le ti borvel kha lo ni ton ta ni chu tiang vor zo tur chuanin kan man ruwa kan va chom na tur man ruwa kha current pe chuak tu kha volt pe chuak tu kha 5 kV mo 6 kV tiang vel kha nge manang lo ngai to thin ti na ni induction motor lian he tiang chi ho ate phei chuanin
HP 40 HP tiang vel te om deuh loi loi to thin ani chu tiang ho te phei chu an wat san zong tur chu wat 1 HP wat zasari samli le paruk le 40 HP kan an puntir khanin wat sing thum malo kai deuh thuak to maya chu tiang chu 30 kV vel dei angai don ti na ni ta ni chu sing thum kha sang khata kan an sem chuanin som thum malo chuaka chu 30 kV chobor vel nge nge na ngai to ti na ni dei ni chu ho khatiang khanin horsepower te an uat te asira kan man ro du san zong uat san zong tur kha kan chut thei to don ani soi zel cha kom view ma sela khati chin nga khan du tok le phot mai langin video hi sei li tuk khi chuanin boi thlak ve na chin hi tam tak aum ve thina wangin min lo thir sak tu ten min lo hriat thiam sak don nia ale pek zel te po min lo en sak zelanga tin in thei chuan channel hi aling te po min lo share sak thin don nia